Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Umar wa an ibni Umar lan saking Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'tanan nasi ar-ra napa nun inna a'taron nasi napa a'tanan nasi nun a'tana a'tan nasi inna a'tan nasi sak temene luweh lacuti manungso inna a'tan nasi sak temene luweh lacuti manungso alallahi ing atase Gusti Allah iku salasatun wong telu inna a'tan nasi sak temene luweh lacuti manungsa alallahi ing atase Gusti Allah iku salasatun telu man swiji wong qatala kang lamun mateni sapa si man fi haramillahi ing dalem tanah harame Gusti Allah au qatala utawa mateni sapa si man mateni ghaira qatilihi ing liyani wong kang mateni ing man ing wong au qatala utawa mateni sapa si man lidzahril jahiliyati krana dendam kang berlaku ing zaman jahiliyah au qatala utawa mateni sapa si wong lidzahril jahiliyati krana dendam kang berlaku ing zaman jahiliyah akhrajahu ngetoaken hu ing hadits sapa Ibnu Hibban Imam Ibn Hibban fi haditsin ing dalam hadis sahaha kang bilang-bilang sahih sapa si Ibnu Hibban hu ing hadis dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna a'tanan nasi 'ala Allahi thalathatun bedet telo oreng sekak dimet telo oreng neka paling lacut tah deka Gusti Allah paling bejet manusah deka Gusti Allah telo oreng nih paling jahat manusia telo orang nih ada selebih jahat ada selebih lacut ada selebih cuba mungku Allah subhanahu wa ta'ala melebihi orang telo pertama man qatala fi haramillah orang semate ning tanah haram Gusti Allah yakni tanah suci Makkah Madinah orang semate orang lain berning tanah suci Makkah Madinah paling becubaan orang nikah setiap dosa orang seasajah untuk melakukan dosa namun dosa gelek belum elaksanaaki belum elakonen cuma beda saja tak catat bi Gusti Allah
Mon orang asajah berbuat kebagusan, cuma orang ini ketandik kemampuan untuk melakukan kebaikan, kebagusan kelak, tetap catat karena niat tah. Catat kebagusan. Setiap orang yang melakukan kecubaan asajah engkau naudzubillah mabuk. Engkau asajah engkau niat wis dengan niat saya kuat, engkau azinaah, engkau amabu. Selama kita ngelakonin tak catat kecuali asajah ning tanah haram. Kadik bada orang akan tek asajah aniat engkau atau karah ning Mekah, engkau mati na orang berdeng Mekah, kita ngelakonin catat dosa raja. Anapa? Sebab tanah-tanah haram. Maka ni kocak Masjidil Haram neng Mekah ni ke beda bidayatu haram, beda nihayatu haram. Anda memasuki tanah haram, Anda keluar dari tanah haram. Sehingga sebagian daripada ulama, napa Imam Malik menabi tak salah, saking amul jaakin ke tanah haram, beliau tak pernah rasana muang hajat akame otak akapadeng ning tanah haram. Teti nyare tanah ning luar tanah haram. Menabi ning Mekah nika ning Tan'im. Keluar dari tanah haram nika lebih dari Tan'im, bener tanah haram ponan, tanah suci. Sekitar tanah haram nika tak lebar, sekitar 5 kilo. Kanto Sidogiri aneka tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Orang asat jegen asat jedok nika ampun catet dosa raja. Orang semateen ning tanah haram. Jadi orang semateen ning tanah haram aneka maksiatah melebihi maksiatah orang mateen ning luar tanah haram. Aneka orang pertama. Atas dasar apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam jika orang-orang yang berbuat nggak nikah. Hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ma min rajulin yahammu bisayyi'atin fatuktabu alaih illa anna rajulan law hamma ba'da ayyuktala rajulan bil baitil haram illa adzaqahu Allah taala min adzabin alim. Setiap seseorang yang mempunyai tujuan untuk melakukan kejelekan, maka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala orang siasat jenikah catat dening Allah Subhanahu wa taala kecuali orang siasat je ngelakonin kecubaan berning tanah haram. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min 'adzabin alim. Ning surat Al-Hajj. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia lain dari jalan-jalan Allah dan menjadikan tanah haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di tanah haram ataupun bermukim di padang pasir. Wa may yurid aneka seteti makol kaul nika seteti napa ayat saya mengancam de orang-orang se asat cecuba ning tanah haram. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya, yakni di dalam tanah haram, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami, kata Allah, akan kami rasakan kepadanya sebagai siksaan yang sangat pedih. Gen asa cetok nih kah? Wa may yurid bi ilhadin bi zulmin nudzikhu
wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim. Orang saasatje ngelakonin kecubaan ning tanah haram yancam orang saasatje gele yancam keleban adab sesara. Anikah cuma asatje apa boleh berbuat nikah. Kena orang ke Mekah kadang-kadang atokar pada jamaah haji nah. Akeket pada jamaah haji nah. Patang jotos pada jamaah haji nah. Padahal asa cetok nikah tining Gusti Allah Subhanahu wa taala nudhikhu min adzabin alim, bekal ebri seksaan sesanget tining Gusti Allah. Wah, bahaya cek sampai cek sampai ngal-bengal ngelakonin bareng se coba ning tanah haram akrentek coba tak oleh nikah ya tak bener yang kona jok wamatuwa mun bening tanah suci tak usah so alim tak usah wah nikah pacet nikah beda ayat tak pacet orang asa coba ning tanah haram jok wamatuwa beda orang ke Mekah nikah Haja mukimin, haja orang cek pengalam nah, padahal cuma ning sekalian ke Mekah. Orangnya boleh kapi. Wah, kok lah pengalaman, kok lah samare. Subhanallah. Bajar kontan bi Gusti Allah karena sombong ning tanah suci ning tanah haram. Kula entara kejeding beda orang nyam ngeronyam. Yuda iya. Orang mun tak nurut. Dok lake juda iya. Siapa nyamur ngaku telepon bi kula. Tak kayak nyam ngeronyam jeding ruwa gara-gara wamat tua koji tak ada macam-macam dengan tanah haram nih bacot wah menengkok lah ke pengalaman tak kira elang ada dua teh temu temongku pacok muna colonnya tak cilung data sedok markana canku le sambianne kamun mun abu debu motor tanah socek Mekah ni cek sok pengalaman sampean kok pacet bigulai Pak Enga polan keterlaluan enten Gus bule tak elang keng kesengsal dua hari ya pada bi elang apa elang bi kesengsal cuma tak pada mau telepon bi mas kula nikah bi ketua rombongan telepon bode kamu sampean tak oning pos sampean tole ke atas lah bode di mau berneng kanto apa tulis tak tahu mecah walhasil yang tanah haram Mekah ni tanah haram Mekah Madinah tak keneng andi kerentek coba sehingga sebagian ulama guru-guru nikah cek sampai bid abid neng tanah dua nikah takut kuat cek sampai bid abid terus bode neng Mekah Madinah bid abid aja iya takut salah teh pun sampean jongo orang setoman alaku de tanah suci ni kekeng kelakon tak bener tak kira barokah dan kadang masih bina orang teti selingkuh hazina berneng tanah haram naudzubillah mateen dan kadang berneng tanah haram neng semua abid neng tanah haram kang kuy orang se beradab tak gelem takut tak bisa hormat dekat tanah se mulja kita ning Gusti Allah tak mulja da erman yang Madinah cek ning dalam tanah ni kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa beda tanah selebih mulja melebihi tanah mulja kota Madinah saya di mana yang dalam tanah ni kayak kubur jasad Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah makanya harus hormat dekat apa saya mulja kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Pertama orang yang paling bejat, orang yang paling tercela, orang yang paling lacot dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama orang yang mateen orang lain ning tanah haram yakni Mekah Madinah. Nah ayat iki buru nikah asa cetok nika pun catat kecubaan tining Allah Subhanahu Wa Ta'ala ben yancam azab sesangat pedih wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim orang se asatje berbuat kezaliman ning tanah haram tanah suci
maka bekal yancam tining Allah bekal nyecepen adab sesangat pedih. Nomor 2, man qatala ghaira qatilihi. Mateen orang sekadim ma orang ni kebene pelakuna. Baik mateen kele secara individu pelaku tunggal atau orang semateen kele kelaban cara bergerombol pelakuna banyak. Padahal bene pelakuna. Dengan orang moro yunjuk rasa moro yober hutak bene ji sengeco bahaya nih. Bener-bener kia jangan main hakim sendiri bener-bener takut kelero lah hakim ya deh ya sekarepan kia bener teroris ekocak teroris lek tembak bener pelaku utama juga eyokom tabe asoro orang untuk matiin orang lain pada masih asoro gini kan termasuk pelaku utama nih kan dusana raja matiin orang bene pelakuna kelaban njok juwo saya mateen akhirnya paten le orang sing ngak nek ke orang paling lacot tah manusia sedekah Allah Subhanahu wa taala mateen orang lain sebene pelakuna baik mateen kelaban secara pelaku tunggal atau pelaku banyak. Nah niki nomor 2 mateen orang ghaira qatilihi bene orang se berbuat mateen. Nomor 3 au qatala li dzakhril jahiliyati mateen orang karena bila ning zaman jahiliyah setelah orang nikah masuk Islam ternyata orang ini kiki berbuat dendam de orang nikah sebelum masuk Islam ning zaman jahiliyah bila mungkin ngerampas ngerampok mateen keluargana memperkosa keluargana bareng pun masuk Islam lek patretan bi kelaban agama Islam orang ini betul-betul masuk Islamku min ahli Islam min ahli tauhid ke Allah Subhanahu wa taala terus aban ki nuntut padahal zaman jahiliyah ki nuntut untuk membalas daripada perbuatan orang yang masuk Islam nikah aneka lacot orang jadi orang mulai masuk Islam pun jak kitungkit wah bilan mari nyembah berhala nyembah napa selain Allah Subhanahu wa taala begitu masuk Islam ampun berarti ini keteriatan sampian al muslim akhul muslim orang Islam teriatan orang Islam mau bilan sedurung masuk Islam zaman jahiliyah area mare toman rasa ngancam engkau atau mare nokol engkau setiap engkau nuntut teh nuntut aram mata tuntut bilan kita masuk Islam baik bareng pun masuk Islam tuntut telo orang ini kan nuntut otaba melakukan kejelekan deka orang karena balas dendam ning zaman jahiliyah orang telok ni ke paling cot orang cek tadi pendendam tadi orang cek kan dendam ngani ke orang andi ateh untuk membalas dekah kecubaan orang yang berbuat cuba ke kulman jenengan neka berarti benar orang saya bagus mbona orang bagus ini kan eta mun aja bagus bila aban berbuat bagus de orang saya berbuat cuba ke aban ada yang bagus ya sampian berbuat bagus de orang saya berbuat bagus ke sampian terater ya balas terater nyapa ya balas nyapa ya biasa apa sih bagus lah kan engki keng sampian berbuat bagus bapaan ame sweto anane sangwen atoh bi sampian dharma bodoh orang bocik sar ke sampian tahu sambelis pada bociin ya pada kelas berarti cecel terpese benar seket satos ku tak nyom sokon sampian panapa leberi beras benar 2 kilo apa wes polan mareme soe gua ya hajun boysar yang denger ya berbuat bagus do orang saya berbuat bagus
Apa nilai ya? Tak bernilai biasa. Ini kenyaman mukafaah lesbelesen. Ya mun kakek entar kau entar mun enjan apa kau entar cek kakek tak entar. Ya biasa mun sampean entar de orang si mare entar. Tak nyaman ku apa. Mare rombongan ke bungko mare entar ya lah tepan lebat ya dan bungkon. Tak nyaman mun tak ambu. King sampean entar de orang si tak teman entar ke sampean. Abri de orang si tak pernah abri ke sampean. Derma, bahwa benar orang persehatan di mana kak sifat-sifat saya tak pendendam ni kadang-kadang ate singak nikah orang singak nikah derajat mulia muka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang ibadahnya sabiasa, nasabah sabiasa, cuma neng dalam ate tak pernah rasa nanti dendam de orang. Beda orang situng bakto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda sekejap aki bekal beda orang datang min hadzal fajji dari tempat ria dari jalan ria min ahlil jannah orang ahli swarga. Wah sahabat tek dontean siapa kira-kira sebekal alap buah dari jalan dia Kanjeng Nabi sadabu pasti swarga. Datang ongku ternyata potongna jata potongan ngak Pak Ustad tak potongan ngak maji daya renja jata haji daya renja jata aban surban do enten ada potongan secara zahir ahli swarga sekacer neku sandal sekanan neku kepai tak potongan binder tak potongan loran jata tangga kadengkok HP bersih baki tak dirua sandal bersihnya apa kinten engko tak nyorok yang mbak dengar TV. So bunga nikah ada pengawal, ngibe kepai, ngibe sandal. Tapi sahabat sami'na wa ata'na tak mungkin Kanjeng Nabi tak kelero. Lakon boleh Kanjeng Nabi ada bu. Bekal datang orang penduduk ahli surga. Siapa boleh jangan sahabat. Mungkin orang kedua hari jendungno pakai imamah, pakai gamis, akalungan tasbih, gelongan tasbih, selok tasbih, cetet-cetet. Kalungan tasbih, gelongan tasbih, egrikin tasbih, cetet-cetet. Apa suan itu? Terus tasbihnya kita nampak kakek. Jangan sahabat, wah mungkin orang kedua ya, orang hebat ya, sabar ya. Ternyata pancet orang sekanan neku kepai. Sekacer neku sandal lah beri ruwajan para sahabat tak mungkin lopot Kanjeng Nabi sampai hari ketiga kisah nikah bekal datang orang ahli swarga dari jalan ria dari lorong ria dari tempat ria can sahabat mungkin saya nomor telok ria wah ngabeng mau tabada remada ya model lah. Ternyata orangnya pancet sekacer neku sekanan neku kepai sekacer neku sandal pancet loh orang dia boleh akhir heran nih ke sahabat nih kan heran sahabatnya mana Sayyidina Abdullah ibn Umar Sayyid Abdullah ini keheran tak mungkin Kanjeng Nabi ria lopot akhirnya terok bunte orang nih kan di mabungkona orang ria ternyata bungkona biasa akhirnya matur dekat Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyid Abdullah bin Umar ada orang hei bapak orang kula nikah anak kebetulan beda perbedaan pendapat di orang tua terus makin kula tak isapah oleh enten kula tero mampir tero nginep selama teluare ning tempat sampeyan karena betes orang matamu ini ke teluare marhaba ahlan wa sahlan silahkan dengan senang hati nikah kamar sampean nikah mau ntar kejeding nikah mau nadeer ning tempat-tempat mengki perlunya cuma penasaran andi amal apa orang ria jangan Sayyid Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab nikah malam pertama mungkin orang ria bojong mulai mari maghrib sampai subuh tasbih terus wis ketek terus tedung mereka para sopo jaga wudhu sholat 2 rakaat maksudnya keluar ke masjid paling mun aben mungkin
tojuk ya tasa sajadah adep neng kiblat ke pasar. Ke pasar. Terus bejapa ibatin orang riya. Pola tak nyaman beda tamu bareng lakun tengere boleh tetap saren mare saren sekitar sebelum sopu nika sholat 2 rakaat ngalak wudu sopu keluar ke masjid mare dari masjid peleman kulaku ke pasar boleh dari pasar sholat peleman boleh biasa nggak ada orang tak padeng orang nika orang andi keistimewaan. Malam ketiga itu demi tak laten lakun. Wahai bapak, kaula mereng Kanjeng Nabi ini ka adebu sampian ahli swarga. Biasa, tak kerja. Orang ekspresi nonton tak wadah remantan biasa. Lah mak bisa orang mereka dari Jan Syed Abdullah bin Umar. Sampian nega bi Kanjeng Nabi cap masuk swarga. Kula saongguna tak tokaran bi bapak. Kula neka anan Umar bin Al-Khattab. Kula tak tokar bi bapak kaula bireng sepuh kaula king kula nginep cuman sampai ini kasinin karena penasaran sampean di amal napa kula tan di amal panapa sebagai sampean sebagaimana sampean neka oning ngak napa amal kula kini ke amal kula sobong pohon peleman Sayyidina Abdullah bin Umar neka peleman berneng tengah jalan tak yolok kula andi situng amalan napa amal setiap kali kula tedung tak toman rasana kula tedung mata kula metem kecuali kula ngoca akan tak dalam hati ban kula ngoca setiap orang sesalah kangko esapora tandi balas dendam ke orang setiap kali kula tedung tak pernah kula tedung kecuali kula pasti mengucapkan engkau nyepora de orang seberbuat zalim ka engkau nyepora de orang seberbuat salah ka engkau. Amalan sing ngak nik kira-kira terbuat dari apa aten orang sing ngak nik tandi dendam ke orang nggak potongan ide rela aduh ada potongan nyanyi kayak gigi akar krek tak tongkok pun pengkes awas benar kita tahu bon saya kanan dia kuburan saya kacer rumah sakit dia hari saya tak nilai karena apa karena pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala bani ibadah bani amal innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayatin wa gulu ila walakinallah yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tak memandang orang nika mulja karena gonteng karena ratin karena amal banyak ten tetapi Gusti Allah celing de atena orang sebersih nika sitati tempat pandangna Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan nazrah dari Allah pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala bentak mungkin pandangna Allah Subhanahu wa taala masuk datin orang yang kotor sepenuh kelebihan dendam jadi orang pendendam. Habib Umar bin Hafid ini tak pernah rasana tak mesem ke orang sampai de orang sing ngalak tanah Habib Umar tanah beda sorat ta yakoh beki dari apa aten orang dari kira-kira bangun kulit sambian patang pacol jala boleh saka nyaka ki ya ngelempak ki jala bola tapi mon orang aten bersih ada urusan-urusannya nikah neka orang setandi dendam neka orang se berdendam de orang menuntut gisos menuntut edam menuntut tuntutan de ke pengadilan karena bilan perbuatan yang zaman jahiliyah maka orang neka orang yang paling pecat orang yang paling cuba muka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang neka adapun pendapat daripada Imam Syafi'i termasuk orang sing ngak nikah pemasok deka napa semuwallawah setaglil orang yang berbuat kecubaan ning tanah haram mateen orang ning tanah haram aneka juga dintena lebih berat daripada orang yang mateen kelaban sengaja ning luar tanah haram. Nah, bahkan orang mateen orang lain berat tetapi mungkin abu tretan saya mateen aneka juga lebih perberat boleh pendapat Imam Syafi'i
pendapat Imam Syafi'i bahwa orang berbuat pembunuhan de orang lain abau mahram aneka termasuk dekat taglid fidyah benekun cuma mejer denda nggak biasa tapi lebih perberat boleh walaupun secara kelero tak matiin orang tak niat matiin orang keng abad na matiin keng ning tanah haram tak saja matiin orang benih orang ji saya matiin secara lopot tak sengaja keng mate tetapi ning tanah haram tetap taglid semukul Allah au qatalah mahraman minan nasab otabah orang matiin orang abu tretan sepopon lah derma atau karbi sepopo atau karbi tretan lah si tongkel bapak tongkel lembu ajib mosok bi tretan sampai epaten orang matiin abu tretan nih kah tretan si epaten pada orang matiin yang tanah haram nih kah karena ke abu mahram ke abu nasab otabah au qatala fi ashhuril hurum otaba mateen ning bulan-bulan semulja bulan Ramadan bulan Rejab bulan Muharram atau karan ning bulan Puasa ya tambah kira aja tuh sana tambah aja nika telo orang nika juga termasuk perberat pendapat Imam Syafi'i ila taglid termasuk berberat walaupun mateen orang secara lopot tapi berning tanah haram atau mateen orang seabu nasab tretan juga diperberat boleh lebih berat atau mateen berning bulan-bulan yang kita nikah Dzulhijjah bulan-bulan 4 bulan semul jaki arbaatun hurum 4 bulan semul jaki tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 goreng belajar belajar tadi orang sih neremah dak apa sih ampun lek tentu aki tining Allah Subhanahu wa taala. Timun sampean abeles EPS wen orang mes we ki ya patek tibi ya pada paten berarti. tek tibi ya pada paten kaki berarti lah pada abuntoan kaki. Inilah orang neng kocak patek berarti kan mata aja tak betul-betul berarti butuh patek orang ngene jadi orang yang kocak patek. Oh setan ya orang kocak setan. Jadi ini coba boleh setan tibi orang kadung atokar kan ini kalau ke bini. Oh bini nih kocak jerongkong jadi bini kocak jerongkong. Sebini aja bobo setan satu bagian bangsa Allah sedo. Untuk panatokar lepas sebini kocak setan sebilake kocak gendruwo akhirnya ting malam merukun jom itu gendruwo nyom jerongkong. Wadong sekebon binatang ya kebo orang laki ngak ronggorongan beken je ngak ketang wamare ketang angkai apa pokoknya sekebon binatang ya sebut kapi aduh pala Allahu a'lam bishawab laku prei Rebu Kamis Jumat libur Sabtu Ahad Senin Selasa taklim Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik لنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نخضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس شفاء وعلى الأهل الكرام خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح إلى حضرة نبينا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله